Olsam ne geliyor bunu çetten sen çok biraz var. Çok biraz ne oldu? Sen çok biraz var. Ben çok biraz var. Hayır kim sana ruhsat verecek olacaklar? Var mı aldık? Bana ruhsat vere durma bana. Ben ruhsat vere durma. At edeyim. Kızıksın var ya. Beşinci. Cevap bilim yeri uyumun ustavın tutulma cenahları olan iki tane saklı cevap bilim yeri uyumun anı içinde mektepte din bağıtların farı var. Muhalifleri ve cenah okuşularla bilimleri uyumunda hicab gibi materi salınar. Bilimleri mektepte uyumun telefon kolunun materi salınar. Bir yerde caz alanında biz usta menekşeyiz. Kendini özü mizahı var. Selalar destekler şu usta menekşeyiz. Her bir mekemeş kanalının ustalıqda. Onun üçün bizden ustalığı buzluğada var. Çünkü doğru düşündürdürler. Bunlarga endi böyle qattiqroq yapıp bo'lmadi. Qo'rqitib qo'ygandir. Bardığımız endi musulmonmiz. Bardığımız endi Xudoga bitta Xudoyimiz bor. Bardığımız endi sho'ga siynab payg'ambarimiz bor. Turib sho'ga ishini Xudoyimizga ishonamiz. Payg'ambarimizga siynabmiz endi. Bardığımız böyle bir musulmonchilik bardığımızga qarmaymiz. Lekin mektep bugün meni ishga olmaydi. 5 vaqt namozini o'qiymiz. İlimden evlilikler. İlimde parmak ver. İlimde kancalı varsa bir yaşlar bunu okuyun ver. Bir de çıkmaz olduk. Mikte formanı hikayeli. Hazırlar da lazım. Başka üniversitelerdeki başka oyunculuk yapar. Bir arada mikte formalarına hiç kimsesi de öğretişim gibi biz. Kızlar gayet kalmıyoruz. Yük bağımına hikayeli. Yük bağımına hikayeli cevap. Memelerde iki gireşim lazım. Ya ne fazla Sparta'da bir kutluyoruz. Yaşlılar koftalar var, cehilimiz cehilleri var. Şuralarda ki ilgilenirdi. Değil, formalar kurulmayın. Belge degeninde kavatenleri forma satı hal gelmedi. Alvan vermeyin ona. Adliyenin adaydan düştü öyle de. Şol benim yaşlılar ayda tokan sözüm şol sebebi. Düşünüyorsun orada öyle buna. Söz pedagog oturdu. Zavuşlar oturdu. Bizge zaten biz başımızda oldu. Selerge cema görünüp ne yapalım? Yaşlı kızlarla söyleşiyoruz abi. Ertenge yaşlı kaybolup mektep okuştular olup kesin. Mektep ülkemdeki kavga versin. Bu kaydı varsa mektepte kanday ki Mustafa ne de pahalar olmadı kendi. İşe mesela bana okula özgür. Ne giyersin abi? Ne giyersin abi? Çok giyersin abi. Yerkenlerde gösteri okulan yenek var, atam var. Ne giyersin abi? Yenine Yaşına kayacağını götürüp var. Senin kulağına koyup ne kutla şey taşıttı. Çünkü böyle olsa iyidir. Kimse yok. Ne giyersin abi? Ne geliyor gecikip ne olsam ne geliyor bunu çetten sen çok biraz var. Çok biraz ne oldu? Sen çok biraz var. Ben çok biraz var. Dinde madeni düşünü alacak. Yoluklu madeni düşün. Anan giyin. Yoluklu madeni şöyle. Sen bugün kim bir bana akıl yürütmesin. Eskiden bir seneden zor bilen. Seneden zor bilen. Ben asamaşım 5 vakit namazda okuyayım. Ben buradayken kildik biz niye kildik? Kiyme sen okucusun sen. Mektepte geldiğinde okuculuk dereceni sat da. Ana kiyim bak bizde yok Joğacak'tan manşındaki okutasın ki. Ben Joğacak'a başlayışın ki. Biz Joğacak'tan ruhsat alıp geçsek okutaslar. Joğacak'a sana ruhsat vermediğine bizge başlayasın. Sen bizge başlayasın. Sen başında şeyler oku. Bir akıl dolu. Benim akıl dolu. Hayır kim sana ruhsat verecek olacaklar? Var mı aldık? Bana ruhsat vere durma bana. Ben ruhsat vere durma. At edeyim. Kızıksın var ya. Benim Çıkla gözü bakıtasın orada. Bir de bakıdan. Biz öyle biz kocaman çıkalım kız bağışık. Nerede? Gel abi ruhsat vere. Akıl ver. Ben profesör niyet kılıp saldım ya. Reklam bunu çeksem ben cevap falan boş Ne kimle cevap veresin sen? Sen Xuday özü seni kitap durar. Xuday seni bana Xuday'a aytib turar. Sen mektepte şartdan başlayın eder Xuday'a. Sen ana şu qayerda o'qiyorsan şunun zakoniga başlayın eder Xuday'a. Xuday öyle demeyin. Sen taptaza begunoh odam bo'lsa, gunoh bo'lsa ayt. Ayt gunoh bo'lsa.
Ne bile kurdun artık var. Günahlar var mı senerde? Teşhide var. Orada da bay bu kız yunukları döndü. Bu niye sinirden şöyle yumuşaktan orada kaldı bu. Evet, sonra klasik kelu var. Bu Bir halde. söyle ben çok prosta eğitim. O yaktan al gelin, bir yaktan al gelin. Bursa kalk kesenler. Çok orada boyut da çok orada sana ne yaptıysa okmazlar böyle diye çok var. Çok olacak bana ben, çok olacak. Mektepte bana şu adamlar yeriniz kavlagan bu zakondu. Bu zakondu korseptim ha sana. Korseptim bu zakondu. Bu zakonlar o Cumhurta keke zakonlardı negizde kavlagan var. Bilim yarım nizamını devletten. Konstitusiyan koruldasınız da. Ağay sıranı hiç bakır baylasın. Ya demesin diye gel muhallebi zorluk kılasın, yaşlı kaçın. Yok ağay. Yaxşı söz aytı var. Sekin raksülüm, sekin Ama sekin. bakırınız yok mu siz kalmayın. Bakırınız. Geçekene bakılamazsın. Ya ben prosta özündükün ayıttım ağay. Özündük. Bakır Yaxşı söylüyorum. özündükün ere ayıttım bu Otur. Sizesi degen çok kavaş ağay. O yaktan sorak kesin bol, bir yaktan sorak da sana biz yaxşı söz aytıyoruz. Var oynan, atadan keldi buna. Uyga varım yaxşılar oynamalardan yapıp gel. Yerde yaxşılar ben söz söylesek ya, zorluk kılasın. Kim bu muhallebi sana sen zorluk kılatın var? Ben içimi zor koyarım. Sen buraya da okursun, mektepten bir zamanla başı yesin. Evet, bana geçer. Şunu Turgan'ın özü, Müslüman Ben bir tane söyleyeyim. Geçen namaz cumada aytildi. Mıyzamı to'xtatib men aytayım. Namaz cumada aytildi. Biz mıyzamni siylashimiz kerak. Biz de başı yeyishimiz kerak deb. Mana mo'g'ullar ta'minlarlar bizlar O mıyzam bor-ku, mıyzamni siylash. Mamlakatda konstitusiya var. Var, başkan var. Oşoga başı ye. Sizge var mı? Muameleketteki mekkeler, çıkırlar, dini uyumdan başka yok. Biz bilimle toskoy veren yok mu? Oy severdi biz namaz okuyor degen yok. Kudayga şende degen yokuz. O biz bana bizim mezgilimizde orazan tutup bak. Zorlu uzunlaştırat eder. Namaz okusak bela kılat eder. Ortalar başkanı dedi. Namaz okusak bela kılat eder. Mollaları kaman. Mekini okuyun dedi mollaları. Ağay sekin söylüyor. Oy azı Kuda şugur da öyle bağır dursak verir biz selemek yapalım. 5-10 namazı oldu. İningi tut. Bazı mesela yürekten go, işeniş. Bazı mesela bu dini işenip durao. Seni şunca tarlalar sana bir demek kal. Seni Gayet düşünüşen tarlalar var mı da? Yok. Sen haklı ol, da kal diye. Ağay sekin raksülüm, şuraya ağay sekin. Saqtaqlar ne öyle turuyla oydaydı orada. Oy yaxşı sözleri sen düşünme biz ne olur? Bizim algılar beklerine bir de başını ortaya. Ama söz etmek mi sana? Vardı mesela Müslümançılıktan ilim alıvatkan kızlara vardır ha aranlarda. Okuvatkan kızlar var da. Bir şey sen de önce. Sorsam vermeyi dediler gel okuvatkanlar. Salmayla okuvatkanlara vardır. Bolu sağlıksaydı ne büyük beynine düşündüreldim daha. Gördüğündeki kilitli telefondan şu yön atadı geldi. Telefonda öyle notasın. Okuyun da öyle yok. O var. Oy onu öğretmenin bir gün böyle sıra şu okuyup gidesin. Sen 11 yıl okuyan muhallimde ömrüm öpünce tarihalaman Atene'nin sözü söyleyeyim. Gitten onun başına geldim. Bir gün okutup koysa güt düşme yaksın. Onda okutan sertifikatı var beken şu olmalı. Diplomu var beken. Daha doğrusu düşünülür. Senin giderdi oğluna senin aşağı gelen kirgiler. Ağay biz orada mesela Gelen kirgiler aşağı. Öyle sözle yaş salgan çok o Müslüman adamga bu yolu farz eken. Hoşuna salganan. Pariz'de vardı Özbekler önce Pariz'de sünnet o. Yine var. Ana ne? Özüm kimin hemen doğru anlasam. Emin kılbasa. Kim aytti Pariz'de? O sünnet o. Yok ağay kimin aytpadi sünnet deb. Oy farz deb, hijabni farz dedi. Hijabni Ama Paris olsa mektepte forma saklaşan Paris. İlle Paris'de desin. Keyiş sünnet değil. Yok ağay Sen hijab farz. aşçısı hiç kim söz söylüyor yok. Hijab farz. Sen sana akıl ol kıvarım aytıyoruz biz. Biz yaxşı sözümüzde çoğurttu benim kayı. Kızlar çok mizan cuvarsaktan kalı alacaktan minegizinde. Hayır da kim var ya imandar bırak. Şu ağacına sözleri var. Aysi mekeme işkana olsa şu mekeme işkana mizapla başı öyle değil ha. Burayı Cahil rahmatlı olsun. Oşalar söz dua etti. Şuna sorular verdiğinde. Bravo. Aysi mekemenin özü mizapla var. Biz bir de konstitusiyona başlayabiliriz. Şunu kızlar. Çok bilet. Kim kalabalık? Alıp gel şu kalabalık.
Баткен областынын Лейлек районунун Тогуз Булак айыл өкмөтүнүн Айбике айылында жайгашкан Маданият орто мектебинин директору өзүнүн уставына, мектептин уставына мугалимдерге жана окуучу кыздарга мектепке хиджапчан келүүгө тыюу салынат деп уставына жазылат экен. Ал уставын юстициядан бекитип алат экен. Анан ошол уставына таянып ушинтип эжекелерди, окуучуларды ушинтип укуктарын тебелеп келишкен да. 2020 жылдын 30 ноябрында 3 ороңон кызды кабинетине алып кирип алып, анан ошол өзүнүн жана агайларын, эжекелерин алып кирип алып көптөшүп, ошол 3 кызды жоолугу боюнча ошондой кысым кылышат. Жоолуңарды чечип келгиле, уставда жок, тигиндей, мындай деп ар кандай бир сөздөр айтышып, ошо кыздар ыйлатышат. О кыздар ыйлаган боюнча анан чыгып кетишет. Кыскасы ошол окуя боюнча тургундар бизге кабар беришет дагы. Анан видеода тартылган экен, видеону да жиберишет бизге. Биз анан ошол декабрдын баштарында эле ол директор менен сүйлөшөбүз, сиз кылганыңыз туура эмес экен деп. Район менен да сүйлөшөбүз, Улук деген аке менен. Анан Улук аке неме дейт? Эми бул пенсияга чыгышына 5 ай калды, 5 ай иштеп турсун, майлы директордон немеге которуп турайлы деп, мугалимдикке которуп турайлы деп өзүнчө чечим чыгарат экен. Статья менен кетишин каалабайт экен да. Анан Улук аке айтабыз биз, Улук аке бул кандай одоно түрдө мыйзам бузган кыздар ыйлатып атат, буну кандай эле неме кыласыз? Жумуштан кетиришиңиз керек, болсо сиз да кетишиңиз керек, сиз ондай кылмышкерлер ушинтип жаап чачышсаңыз десек, анан аны статья менен кетирбей өзүнүн каалоосу менен арыз жаздырып кетирет экен. Аны биз кийин билебиз да. Андан сырткары ошол эле директор, ошол Маданият орто мектебинин директору ошол Кудайберди Осоров деген, ошол ага чейин бир мугалим да келген экен, оронгон хиджапчан мугалим келген экен жумушка. Атайын экзамендерин өтүп, биринчилик алган мугалим экен. Же хиджабын чечесиң дейт экен, же болбосо жумуш тандайсың дейт экен, экөөнүн бирөөсүн тандайсың дегенде тиги жумушту иштебей кетип калат экен. Андан сырткары ошол да бир оронгон бир келин бар экен. Анан ошонун кыздары ошо мектепте окуйт экен да, ошол кыздарына дагы неме кылат экен да. Апаңар мынакей оронот, атаңар болсо апаңардын акчасын иштетип алып даваттарга чыгып жүрөт деп ушинтип кыздарды өтө мазактап, кемсинтип ушундай мамиле кылат экен. Кыскасы бул директор анан ошол эжекелер, агайлар деле ошол мындайча мусулмандарды, оронгон кыздарды мындай жактырбайт экен да. Ушинтип кызмат абалынан пайдаланып ушинтип кемсинтет экен. Эми ошол видеону биз тиркеп туруп, Генеральный прокуратура, Билим берүү министри, президент, аппарат жетекчиси бүт жактарга жибергенбиз да. 15 декабрда жибергенбиз. Анан бизге ошол Лейлек биз бирок ошол тиги арызды жибергиче, арыз тияка жеткиче тигини бирок районо мындай по-хорошему жакшылык менен кетирип салат экен да, эми мындайча жакшылык кылып. Аны мындай статья менен кетиришин уже түшүнүп туруп кетирип салат экен өзүнүн каалоосу менен. Бирок ошентсе текшерүү болсун дегенбиз, ал жерде бир нече катар мыйзам бузуулар болгон да. Ошол берки жанагы кабинетке алып кирип алган берки агайлар да жоопко тартылыш керек эле. Биз анан жооп күтпөдүк да, ошол жооп 1 айда келди, 1 айдан өтүп келди, 18 январда келди. Лейлек райондук прокуратурасынан келди, жооп келди. Ошол анын эң таңкалыштуусу башка прокуратурадан айырмаланып, Лейлек райондук прокуратурасы бизге жообу өтө бизге жаккан жок да. Булар ошол биз Лейлек району боюнча 3 мектеп жазган болчук. Анан биз арызда жазган элек да. Биз эми ошо арыздануучуларды көрсөтө албайбыз, бизге чалсаңар биз кошумча маалымат беребиз деген болчук. Бирок мага ошол 1 айдын ичинде Лейлек райондук прокуратурасынан эч ким чалган эмес. Анан кийин 18 январда кат келди. Ошол 3 мектеп боюнча 3 директордон бирден түшүнүк кат алып турдагы баардыгы аны моюнга алган жок, жоолук боюнча эч кандай кысым болгон жок деп туруп, сиз арызыңызда көрсөткөн фактылар орун тапкан жок деп жооп берип коет да. Болбосо ошол видеону биз тиркеп туруп, Генеральный прокуратура, Билим берүү министри бүт жактарга жөнөтөбүз электрондук түрдөчү. Анан жок болсо бизге кайрылсаңар биз кошумча маалымат беребиз деп айтканбыз. Бирок эч ким чалбайт, неме кылбайт. Ушуну жабып коюшат. Андан сырткары да таң калыштуусу Лейлек райондук прокуратурасы арызында жазат да, ушунун катындачы. Ошол уставы бекитилип калыптыр, уставында тыюу салынат экен. Андан сырткары биз светтик мамлекетпиз, дин мамлекеттик башкарууга аралашпайт. Анан бул эгер силер макул болбосоңор сотко бергиле, соттошкула. Булар акысы бар, ушинтип мектеп хижапты тыюган акысы бар. Эгер кандайдыр неме болсо ушундай деп туруп кыскасы эптеп, ошо мугалимдерде эле ушундай бир көз карашын көрсөтөт дагы. Бир прокурор эмес, бир юридикалык билим жок бир неме жазгандай эле мындай бизге мындай бир көз караш пайда болот да. Ошол прокурордун жообу бул өтө бизди мындай наразы кылды, бизди капа кылды. Өз негизи биздин арыздар боюнча бизге эч жактан колдоо болбой атат да. Билим берүү министри көз жумуп эле келип атат да.
башка жактан эч каттар келбей атат. Болгон ушу прокуратура эле бизде мындайча айтканда мыйзам тарап болуп калыс мындайча айтканда иликтөөлөр жүргүзүп атат. Болгон ушу Элек райондук прокурор эле ушундай жооп жазып коет экен, биз өтө таң калдык. Ал жерде биринчиден ошол юстиция бул уставды бекитпеш керек эле. Себеби бул устав конституцияга туура келбейт, билим берүү мыйзамына туура келбейт, дин тутуу эркиндигине туура келбейт да. Юстиция эмне үчүн каттайт ал уставды? Мыйзамга туура келеби, туура келбей, ошону текшерип туруп катташ керек эле. Юстиция да каттап коет экен да буну. Эми ошол прокурор болсо, ошол уставды мыйзамсыз экендигин четтетпеди, юстицияга эскертүү бербеди, эмнеге ушул уставды силер каттадыңар деп. Анан ошол жерде директор майли мектеп нерсе алып кетирип салыштыр. Ошол директор майли берки агайларды эмнеге силер ушинтип кыздар ыйлаттыңар, эмнеге мындай сөздү айттыңыз деп жана аябай көп сөздөр бар да. Ошондой ошолорду чара колдонбой түшүнүп ката албайт. Кыскасы прокурор муну бир ай кармап туруп ушул ишти жаап салат дагы өтө кайдыгерлик, өтө мындай кесипкөйлүүлүк эмес бир мамилесин бизге көрсөттү да, биз өтө нааразы болдук. Ишенгенибиз эми прокуратура болуп турса, эми прокуратура ушундай мамиле кылса, эми бул башка прокуратураларга эч бир нааразылык жок да, баардыгы чалып, маалымат бересизби, кандай толуктоолоруңуз барбы деп. Мага келген каттардын, мына каттардын мисалы канча кат келсе, ушунун жарымынан көбү прокуратурадан келген каттар да. Арызыңыз бизге түштү, тияка жөнөтүлдү, арызыңыз боюнча текшерип жүрүп атат, арызыңыз боюнча мынакей жыйынтык чыкты деп бизге прокуратуранын каттарынын бар почти жарымынан көбү эле ошо прокуратураныкы да, калган жактардан кат эле келбейт. Анан биз прокуратура негизи ыраазыбыз, бирок ушул Элек райондук прокурору 3 мектеп боюнча арыз жазсак дагы иликтеп, эйлептеп, септеп жаап салган. Билбейм эмне болгон, кандай кызыкчылыктар болгон, билбейм. Биз кийин ошол прокурор үстүнөн арыз жазып койдук, ошол прокурор жумуштан кетирсин деп. Бул кандай прокурор? Эми ишенгенибиз прокурор болуп атса, прокуратура жөнүндө мыйзамда жазылып турса, прокурорлор бул мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөйт деп турса, булар болсо так жана бирдей көзөмөлдөбөй эле тескерисинче ошол сабатсыз директорлордун сөзүн сүйлөп аткан болсо, анда кандай прокурор болот анда? Анда биз адвокаттар кимге ишенебиз анда? Өзүбүз аларды камай албасак, өзү аларга чара колдоно албасак, ишенгенибиз прокуратура болуп турса, эмне кылабыз анда? Ушинтип прокурор бизди анан ушундай кылып чара колдонбой койду. Анан айла жок ушул видеону айла жок ушул башка мусулмандардын укугун коргосун деген максатта ушул видеону ушинтип чыгарууга мажбур болуп жатабыз да. Анан ошол эле мезгилде бизде Кадамжай районунан дагы бизге кайрылар келип атат. Кадамжай районунун мектептеринен келип атат арыздарчы. Чалып бизге укук коргоочубуз десек да болбой тоготпой жатышат. Анан Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына чалдык, ал да бизди жакшы кабыл укпай койду. Аеде Гүлшан деген да бир эже иштейт экен, ал дагы бизди жок, жетекчиңиздин номерин берсек бербеди, биздин жеткирип коюңсек бербеди. Кадамжайдан деле мындай кайдыгер мамиле болуп атат да. Башка район областтардан деле келип атат буюрса. Негизи эле ушул прокуратура биздин арызды жакшы карабасачы, мектептегилер мындай эч ким тоготпойт экен. Мына биз базар коом боюнча арыз жазды элек. Арыз жазсак дагы, прокуратура чакырып атса да, түшүнүп ката алса дагы, мугалимдер кысым кылып атыштыр, кыздардачы. Бизге келип атат да, агай, биз ушинтип сиз арыз жазгандан кийин ушул эжекелер бизден көрүп, бизге кысым кылып атышат, коркутуп атышат, ата-энелерибиз менен уруштуруп атат, чоң элер менен уруштуруп атат. Ата-энелерибиз болсо жолуңар чечкиле, андай-мындай деп неме кылып атат деп, сиз ушинтип неме кылганыңызды бизден көрүп атат деп кысым кылып атыштыр да, мисалы. Ошого эми прокуратура ушул жерде мындай чара көрбөсө, анда билбейбиз, анда кандай чара көрүлөт билбейм. Анда биз анан билим берүү министринен ушул видеону жиберсек дагы бир айдан ашып кетти, мынакей бир дагы бир кат келип койгон жок, бир да эскертүү келип койгон жок. Билим берүү министри деле кудо ошондой эле адам укуктар эркиндиктерине алар колдобойт экен, каршы экен, аларга кайдыгер экен, аларга баары бир экен да. Биз ага буга уже толук эле тыянакка келдик да.